Igitondo cyiza abanyarwandakazi ndabasuhuje. Tugiye kureba ku rugendo Perezida Paul Kagame yagiriye muri Brussels cyangwa se hariya mu Bubiligi. I Brussels rwose hakenewe ubufatanye bushingiye ku nyungu rusange hagati ya Afurika n'Uburayi. Ni ijambo Perezida Paul Kagame yavugiye hariya mu nama yabashije kuba yabera i Brussels. Perezida Paul Kagame yari i Brussels mu Bubiligi, aho yifatanyije n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma mu nama yiga ku ishoramari izwi nka Global Gateway Forum 2025, aho yavuze ko hakenewe ubufatanye bushingiye ku nyungu rusange hagati ya Afurika ndetse n'Uburayi. Iyi nama yibanze ku guteza imbere ikoranabuhanga rigezweho mu guhangana n'imihindagurikire y'isi cyangwa se n'imbogamizi z'isi ihura nazo. Abandi batanze ibiganiro muri iyi nama ni Perezida wa Komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen ndetse na Perezida w'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe EU João Manuel Lourenço. Uyu nawe yakomeje asaba ko uburyo bw'ubufatanye mpuzamahanga bwashyirwamo isura nshya ishingiye ku kubahana ndetse no gusangira inyungu. Bakunze basoma Rwanda TV, kora subscribe niba ukunda ibiganiro bya Steven Rwanda. Mu ijambo rya Perezida Kagame yagarutse ku mihindagurikire y'isi muri iki gihe turimo, avuga ko impinduka mu bukungu ndetse no mu bya politike zikomeje gukuraho imyumvire ya kera ishingiye ku isaranganya ry'inyungu z'isi cyangwa se globalization. Yakomeje agira ati, igisubizo si ukwihutira kuba nyamwigendaho cyangwa guhezwa kwa bimwe mu bihugu. Ubukungu bwacu n'umutekano wacu ni bimwe ku buryo bidashobora kubaho hari uguhezwa kwa bimwe mu bihugu. Perezida Kagame yavuze ko ubufatanye nyabwo bugomba kurenga imyumvire yo gutanga inkunga ifite ibisabwa byinshi bibuza uwayihawe kwigenga, ahubwo ubwo bufatanye bukwiye kwibanda ku kubaka ubushobozi bw'ibindi bihugu no gusangira inyungu. Yakomeje agira ati, niba mushaka gukorana na Afurika, ubufatanye nyakuri kandi burambye bugomba kuba bungana, busangiye ibyiza ndetse n'ingorane. Perezida Kagame yatanze urugero ku mikoranire hagati y'u Rwanda n'Umuryango w'Uburayi mu kubaka uruganda rwa Biotech rukora inkingo za Mirana i Kigali nk'ikimenyetso cy'ubufatanye bufatika kandi bwungura impande zombi. Uru ruganda rufashwa n'umushinga Team Europe, ni intambwe ikomeye mu kwigira kwa Afurika bijyanye n'inganda zikora inkingo no mu kwitegura guhangana n'ibiza by'indwara z'ibyorezo bizajya bikomeza kwataka Afurika. Perezida Kagame yasoje ijambo rye yibutsa ibyagarutsweho na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, aho yagaragaje icyizere n'imbaraga mu bufatanye butandukanye mu bucuruzi ndetse n'ishoramari n'umutekano. Reka turebe ibyaba byavugiye muri Global Gateway Forum nk'uko natangiye mbibabwira. Ubundi ugomba kumenya ko Global Gateway Forum iyi ni gahunda ya Komisiyo y'Uburayi igamije guteza imbere ibikorwa mpuzamahanga binyuze mu ishoramari mu bikorwa remezo, ikoranabuhanga, ingufu ndetse n'ubwikorezi. Yatangijwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 igamije gukusanya miliyari 300 z'amayero zituruka mu mafaranga ya leta ndetse n'ayabikorera bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2027. Iyi nama yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 yabaye uyu munsi yahurije hamwe abakuru b'ibihugu, inzego z'imari, abikorera n'imiryango itari iya leta mu rwego rwo kuganira ku bibazo bikomeye byugarije isi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti, ubufatanye mu bihe bizaza mu mibanire mpuzamahanga. Niko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga. Reka nyibasubiriremo, ubufatanye mu bihe bizaza mu mibanire mpuzamahanga.
Afurika ku isonga muri gahunda ya Geti Global Gateway. Afurika ikomeje kuza ku mwanya wa mbere rwose muri uyu muryango. Afurika ikomeje kugira uruhare rukomeye muri Global Gateway Strategy, aho ifite imishinga y'ingenzi igamije impinduramatwara mu ikoranabuhanga, ingufu zisubira n'iterambere ry'inganda. Iyi nama igaragaza umuhate w'umuryango w'Uburayi mu kubaka umubano w'igihe kirekire n'ibihugu bya Afurika, ugamije kurenga gahunda y'inkunga zitangwa n'ibihugu ziyigenera ibindi, ahubwo bukagura ibikorwa bitandukanye, icyo twakwita donor dependency model. U Rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye. Ese u Rwanda narwo rwaba ruri muri ibi bihugu mu buryo bwo kuba rwateza imbere Afurika? U Rwanda narwo rwagaragajwe nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye muri gahunda ya Global Gateway, binyuze mu mishinga ifite uruhare muri serivisi y'ubuzima, uburezi n'iterambere ndetse n'ubukungu. Muri iyo mishinga harimo uruganda rwa Biotech kuko inkingo za Melana i Kigali, umushinga w'Uburayi ugamije kubaka uruganda rwa mbere rwa Afurika rukora inkingo kuva ku itangiriro kugeza umusaruro wa nyuma ubonetse. Umushinga witwa Human Development Acceleration HDX ni gahunda yatewe inkunga na miliyoni zigera muri 95 z'amayero, igamije gufasha uruganda rwa Biotech mu kubaka ibikorwa remezo ndetse no gukora ubushakashatsi. Hiyongeraho izindi miliyoni 40 z'amayero zagenewe guteza imbere uruganda rukora inkingo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, cyane cyane mu guteza imbere imyuga n'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuzima. Umushinga wa miliyoni 10 z'amayero wo gufasha impunzi ukaba ari ubufatanye bwa EU, UNHCR ndetse na WFP, bugamije gufasha imiryango igera mu 12,403 y'impunzi kugira ubushobozi bwo kwigenga binyuze mu burezi ndetse no mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza. Reka twumve ubutumwa bwa Vonede Loyeze Lourenco. Madamu Ursula von der Leyen, perezida wa Komisiyo y'Uburayi, yashimangiye akamaro ko gukomeza gutandukanya imikoranire no kugabanya ingaruka ziterwa no gutera inkunga mu bikorwa bitandukanye. Yashimiye kandi intambwe yo gukusanya miliyari 306 z'amayero muri gahunda ya Global Gateway kuko zarenze intego bari barihaye ya miliyari 300, ndetse asaba gukomeza ubufatanye mu nzego nk'ingufu zisukuye, ubwenge bw'ikoranabuhanga cyangwa se ubwenge karemano AI, Artificial Intelligence. Iri ni ikoranabuhanga rizafasha guteza imbere inganda aho hazaba hakoreshwa amarobo. Perezida Lourenco wa Angola akaba n'umuyobozi wa EU yasabye ko Afurika yagira uruhare nyirizina mu mishinga y'iterambere, by'umwihariko mu kubaka ibikorwa remezo byorohereza abacuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse no guteza imbere inganda. Bakunze basoma Rwanda TV, niba ukunda ibiganiro byanjye kora subscribe, ubundi njye nkomeza nkugezeho inkuru zigezweho, inkuru zizewe. Niba ukurikirana ibiganiro byanjye rwose uri umuntu w'umunyabwenge, uzabasha kugera kuri byinshi. Ikiganiro nimenya byinshi, ikiganiro ugezweho na Steven Rwanda. Ndabakunda.